Вчерайший наступ українського ансамбла «Євшан зо Канади» у Руськім келестуре – перший наступ на їх турнеї по жемах Балкана. Публіка мала нагоду видіти українські танці, як це то привітний танець, козачок, волинський танець, циганський і вояцький, а на концу гопак. Ви розмовляєте по-своєму, ми по-своєму, але люди є такі одні і ті самі, серця теплі, оплески дуже великі і приймають українські танці дуже тепло. Toto, co my dneska videli, to profesionalizam pravého ukrajinského charakteru, znači to što robí balet, to charakterný balet, ktorý oni primeňujú, i to práva ukrajinská škola. To češko nám primeniť, pretože my nemáme taký systém školovania našich tancošov i školovania našich folklorášov. Medzi tým, keď by sa nám pospíšelo, holem každý 2, 3, 4, 5 roky poslať za jedni dzeci do Ukrajiny, že by sa vyškolovali, že by zakončili, my by pomaly mohli prísť do toho, nie do takého kvalitetu, ale holem do primereného kvalitetu, že by sme mohli na taký spôsob robiť. Direktor Doma kulturi Joakim Rac podzekoval hostom na krasnim nastupu i pridal im darunki na pamjatku. Ukrajinski ansambl Jevšan predlužuje turneju. Dalje budu nastupati u Horodoh Srbiji, Bosni i Hercegovini, Horvatskej i na koncu u Ljubljani u Sloveniji.